Oh! Master Popi. Reaction video. Oh my God! Maria Feelingera, I'm sad, man! First time ni Maria Feelingera nga mag-guest sa akong YouTube channel. Yeah, for sure, managan yun ang subscriber ni mo po. And for sure, musikat ka. Matabangan ka na ako nga musikat ka. Ay, di, abi kung ikaw kung matabangan. Where Hindi pwede mag-uba ng master of Feelingera. Tanan gusto mo labaw. Right now, mga pamilya, tanaw na to ning bago ka. Very, this is a very horror movie. It's the sequel of Annabelle. Si Annabelle mo na siyang katong sa Ito na Mama ni Richard Gutierrez. Muling hatlog mo. Ano ka naman na trailer, Popi? Para interesting, no? Sa mga katong nga Ang dal ba? Si? Di ba katong si? Ko. Converging. Convergence. Ko. Di ba 9 years na ay? Si ko. Sinburning! Singuarding! Conjuring! You win! Channel ni Popi. Yan na lang. Sige na, i-play na nato ni. So, it's Annabelle Creation. Annabelle Creation. Muna siya ang title sa movie. Annabelle, parang The Creation. O, bago ka nga trailer, let's watch this. Wait lang ha. This is our new orphanage. It's as big as a castle. Feel free to use the house as you see fit. Mrs. Mullins and I stay down here. Your rooms are upstairs. Locked. And it stays that way. It stays that way. Make me happy. You're the Mullins daughter, Girl. aren't you? Can you help me? Lan kita nang. What do you need? Lan kita. Oh my God. James Wan. Janice says she's seen your daughter. My daughter has been dead for a very long time. Lights out. The director of Lights Out. We prayed to see our beloved girl again. The contact started small, but then it wanted permission to move into a doll so that it could be with us forever. We said yes. Oh my God. Good. Pero Your sister is coming after me. Who? An evil presence. It's because I'm the weakest. It's the doll. The devil. Annabelle? good. Annabelle Rama. Wow! Okay. Fights? Okay. Woo! What can I say? Murag dari i-explain nga movie nga nun ay Annabelle. Ay naku lang ginabantayin nga nung nakalitog yung ana ang mga Cramping mo na eh. Cramping mo na. Sa man, excited ka mo tanana, dili? Oo, birthday na ko August. Uy, ka mo Birth libre. month August. Dili. I will not. Librehan ka? Ha? Dili ko. Ala? No. Sige ka ganang mo yung ana? Ganan ko horror pero Di man kay barkada, like mga MOR DJs.
Pwede, oh. Yeah. Taslakan. Actually, Taslakan. ganahan kay ko actually sa Annabelle. Taslakan mga pamilya. So, kabalo na mo karon kung kinsay hadlok ko nun, ha? Pero hadlok siya, dagan siya. Siyempre, ang... Kung kabagod, kung gi-pattern man lang siya sa lights out, sure ko dagan kay kurat-kurat. Kung kita mo sa lights out, my God. Ano lang inana, bash. Basta horror man god, dapat na napoy di ka kabalo ba ka na unexpected nga mga things mo yun. Muna atong ginapangita. Pero- Basta horror. Kaya para maingyo ka nga, grabe gyud ka hadlok. Kato pala ang gipakita, ambot na lang unsay na sa movie. Mo yun. Muna nga, samot na pod ko, di gana ng mga dolls. Ang mga dolls nga weird. Yung mga dolls. Scary lang. Nalang yung weird. Something weird about dolls. Kasi mo pilok lang galit. Can you help me? What do you need? Come on, if you want to watch, just comment below. If you don't want to watch, comment also below. Libre na ko ninyo. And then, of course, follow ang iyang Social media. Like social media account. YouTube account. Yes! Instagram. And syempre, Snapchat. And Snapchat. Twitter. Twitter, go. Mga ito mga pamilya, sa susunod na naman na trailer reaction din lang sa Master Popi YouTube channel! Ciao!